Pamiarsa pemerintah Indonesia medue anceng sidenya gayang 4,4 yuta selah pekarian ring warse kalih tali 4 likur sane jagirau. Ring sejeroning nyokong pemargi inucap Menteri Pariwisata lan Ekonomi Kreatif utawi Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno taler ngicenin sokongan ring Panglima Usaha Ekonomi Kreatif. Panglimbakan Ekraf sida kemargiang melarapan prakanti pantaran yang pemerintah daerah mewah industri. Sandiaga Uno mausang Kota Denpasar, Madrebe, Desa Wisata Serangan, saha ekosistem ekonomi kreatif, sani dahat akeh kejangkepin subsektor unggulan fashion. Ringkalah inucap Menparekraf taler nyelehin ngenenin kuentenan produk ekonomi kreatif ring Denpasar. Sani pertama indik pemasaran sani patut kedagingin ring program keberlanjutan selami pemargi pemasaran miwah pembiayaan. Asapun ketaler ngenenin kemasan produk kebausang yening produk ring Denpasar sampun becik turside nyihnayang kuentenan produk. Nanging wenten pikobat tiosan ring pemasaran melarapan ngangge e-commerce. Kekantenang produk ekonomi kreatif puniki mewah mesaing ring pasaran. Sandiaga Uno taler nguduhang mangdek produk ekonomi kreatif sida ngutamayang kualitas ring sajroning nincapang nilai produk. Danin wekang mangde nenten nyarengang ring saihang arke inucap. Bisnis Bali nguningayang.